Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Regional Democratic Alliance kabalong ka kanhon jong ka UDP bat ka HSPDP. Kabala sayo ba Robert June Kharja rin kumukurtong haga election Lok Sabha kabansalong. Haga khat khandai tarik uyayong arjar arpsaw kala pelaj paj ba ya ka election manifesto haga jingalang kabalalong ha office tray kam jong party hanong ba shalong. Ya gani ka election manifesto la pelaj paj ba haga khandai tarik uyayong arjar arpsaw. Daw Presiden ka UDP uba met ba lengdo rengkat ka jingsak hilang jong ki MLA ka UDP bat kinong yalam jong ka HSPDP. Ki point di bang labu ang ni kalong bunyi benukong kejingkan ku board susu yang di district council kebar pada kejingkan ku board yang di samla kebalai pada ka yo kam yo jam kesaw pada kuli putih kesaw pada kejingkan tiu yang ki nongrap bat karep karyang jongki nang ta kejing halor kejing ru ketek mendari kejing ketir ya kejing ketir ya ketin kasi bat garo aka kedit ke bapra nang ta kikam kini halor pot usam nang ta kawai pat kabade kejing kasyong suk songsan sa kawai pada kada kejing ketir ya kibilum trairi nang ta kejing yat ya kikilhon jingada ya kikilhon niam repat karoi kikiu jong kiniam tendrai alor kiriuslur yele lajlot kari nang ta kejing persya alor ketombol ya kiripat kawai pada kikam korbarri nang ta kawai pada kalong halor ki civil service kawai pada kalong kesensyar kadar kada court kawai pada ke India kum ke welfare state kawai pada ke hok jong pinong song di badan juduna agit khadmet nang ta kawai pada ke kot ke khia kawai pada ke hok alor ke khendo siap bat ki mar po khendo kawai pada ke jingeda mariang kawai pada ke jingketiu ya ki kintai nang ta kawai pada kejuban nagaleng kontong. Jadi kalau kejil kepat kejuni keberibu sepat ba, kebalas sain da nagaleng juga kum presiden jok UDP, bat kum chairman jok ADA, rengkat bat ba KP Pangyang, general secretary jok ADA, bariru presiden jok HSPP, pada keju kupor nagaleng jok kandidat ba Robert June Kharjarin. Candidate jongka RDA naka first Shillong parliamentary constituency. Kini kilong ki mat ki bangla bu ane bat ki details baro insayo ane akabari bat ki ki point ki ba ningi labu ki mat jong ki kam ki bangin ship. No, it's not exactly that we are not happy. See, this is a continuous process. And like whatever has taken place in the first phase, and now the second phase is to be done. So we also, because this is it has to be, we would like to see that the boundary issues which are to be resolved with the state, okay, like government with Assam, this is already been taken out. So there are issues with regards to the boundary at the international level also, like with Bangladesh also. So these are the issues which has to be taken out. According to ILP, nakalian jong ni party. Influx. So that's influx is ILP. Oh, including kaniya ki lahat ki ba nakalian jong ki sarkar mo pero ki apan si ya kani kung kawai ne ki benta ki ba niyada na benta ki influx. Kalat na benta kata kalau ILP. Kenapa kata daw nakalian jong ki political party. Wang lawan sa kabor ilasim ya kani kung kawai ni kikam di bahakmat eh. Kaya kebentak kepada kalian yang legislature kebokmut ki MLA apa state level. Ngira nak pick up ni haka assembly, but bila pass the constitution, unanimously, ba min bu ya kali kum ke diput semua
apa government of India baki in pet yang ni baga dia beri. It's a continuous process. Nanti for whatever reasons, kadang orang kata nak kalian jom kidong ikmat kita di MP hal kau di ini. Ini soba nak kata kadang ni please ibu yang bukan ini mereka akmat aku beri bat kini isu kita ni lah produk hal ni. Dan buat gila kelenti. Mereka yang ini betul kami. Kadang orang kami di MP. MP non kau udah bersong ya tadi. Panpet kalau kau di kebun bo ya ke jingsim kam jauh hak government of India pada popal. Kata kan itu. Ini kalau berduna bah beli. Kini miso pada kali ini bo ba ngidai yang berpengaruh government of India pakai itu. Highlight ini yang apa. Ini bersong nak kalian. Johnny could state the chief position Bakar government of India. Now we're going to address all these issues and enlighten the people that what are these issues for, and we will go all out. Ni kuat bangin out for PPD. Dia kata kerja bombo candidate ke BJP candidate policy ni sampai rata lamban ini lamban ong. Kiwai ki pun. Dan kita macam kau yang apa apa dia begini kalau banpechwa ya kayak ke performance nak kalian juga hadi, pakai performance nak kalian jadi bukan ide boleh lampu. Ia bertahi nilai ciki pada aman personal lima. Ngimdan por, haka por bagi campaign ni kampung por baru haka bagi batai bagi saya pada apa dia bagi cuma kibalong kimat bagi isu kibala sakten bagi totally senang, bagi totally kita. Kibani so ladon kam ya kawan pentemai yang nomor kita ada di pagi so bukan di pulau yang tak ada. Yang keren berbeda sama. Di omba sama di lawai no. Jadi bila lagi yang keren berbeda berkaitan pun macam sama. Lakiu hantu kata-kata. Jadi hampan suatu minta berbeda berkaitan dia sebab dia perlu sama. Aku bermahu. Kawai kita kabang yang kau kecam, tadi kabah kemat tak boleh, anak keluar lah. Jadi dulu kibui dibentak dia sih, kabah ketat pada dia kisam lah, leh, akar kompak cuci. Mental orang yang kan, kabah itu berkacang dia cuci kisam lah. Tapi dia berkisio kibang ini mentah hati masalah. Kan ya, this is a reflection. Ini sama sejauh kimio yang kata opportunities dan space untuk dia. Mau pada kita kita resap ke talent kiu. Dihendai lada kata kami ke kecingong kamu ke bagian. Yaki kita tak ambil kata kecingong berkat iki. Penting kita tahu bahawa 5% lah atau bayi bahkan develop addiction. Ini yang mereka it's a big challenge for the people of the state, how to take up this and how to combat this problems in the state. The issue of unemployment, the issue of developing skills, like employability, hindi masuk ke upaya utama. Ibu pun nak sama hidung ini telafon di tentang kulit biar. Dan hadir di kulit dengan sakit. Jadi hampan bersyarat kalah terhenti dan create yang kita lagi opportunities. Bahkan ya ketika energy betul positive energy betul be used to then we can move in a positive direction.